mà nó lột bay á Út đặt đâu ơi mặc lột chẳng có anh bay vô ảm con nó cú oi ta hiện từ nương đôi té tới ba này bực cú che cú bật bật cọt đôi kê nó rồi hơi chiên nấu bát đây. Rains have stopped and the waters are receding. In many parts of Cambodia, 30 people have been Town was killed. hard hit by flooding that devastated large swaths of the country last October. High waters killed at least 250 people nationwide. What do you want to be when you grow up? When I grow up, I want to be a pianist. Tớ lại trong khai chiều vậy nó về thông lắng. ក្តីប្រាថ្នារបស់ខ្ញុំចង់ធ្វើជាពេទ្យ តាំងពីអាយុ5ឆ្នាំដែលយើងលេងគ្រាប់គ្រោះថ្នាក់គ្រាប់សេវណានឹងដុតគ្រាប់ត្រូវភ្នែកពីការតាំងពីនឹងមករហូត